Yep. Ba Venezuela fazande wadoni dunduko dungwalego. Aba pelengo moye niye ka pelengo roguguru dwaleme. Urungaga pelengo. Ulimbisa pai dulimonga uru pelengo. Kima jadungwalego bakari tambaye po guroni. Nato na sasana he. Nga ugani limbisa pai na uru pelengo chandu wali. Waduti nana pelengo fran. Kura zanda ki yesejika yamba he. Yame nganga ana frafra LTSan. Omiko hana ongani. Rupai ho bere na manga ko rogoli ngara zanda te. Ana jide gonia ogwapayo na kikida ha ana jida ha jida. Kango hodu yani tini aleme. Ka flash popogu paranga nga Joseph Apai al kanja longo ko aboro bichimo yembo yorgo pa ngilishinga national security ejiko another keka flash papa kongutuko du anika runi kimo ka flash pa gukura apaingo gukedoni in pait papa iparanganga Joseph Apaire bamatale godunga ha chipa aboro national security jikote uwele god yeni paidu chigadu chipopo iparangari ogwa boro ana jia poyo aboro national security na joy ogwa boro ni naida bu bata dujewani salva kirino sungoji omi ajanga pa Joseph Apaite ngame kwa matona rasa musumonga kunaida gukitiri manjenwa anika plaspa for national security tone aniki plaspa ogwa boromo bulimo tudagbalani nga zante bakare tambwahe ilegbo sedulele oneka sheji linkile ogwa borongo oguyona iniyo oni afiyome urperengo matona iye andunguna tirani okani jinga upayani kapehe froni ngogu zende rengo du alem mine yengo ni sanagalete mini yenogu uliba kumani nanjara kuli ogwa pio tune na ogwa tatamana nga LTS na so upanga antafro ni jifugoran uliba kuma Samson Masia kunaka jagire bore cheke jobiron tambwa Bakari tambaye ji sene froni dunduko na ji umbashi pati se froni dunduko chidu ani gudwa du no ano venengaite bombiko ani no rungo potora ni begu panga wili nana ni pino bakina zande ni wili urunzara duli mokonga Simon Adriano Umberto so maybe kura buruma inoko so chidungo kupa fujira mikono and kamba ko inamanga investigation kin sipapako so inika kusakamba maybe kanjanga giwiki ne yele ya but I'm sure ya kusakusa this week and then anikiro cheke bikina ginere boinike kusidoko so chidungo kupana fodara nikono chidu bakare tamba hechpa gire godulele minafugi hombo pai fo aborudundu ko bombiko dungo aboru na yamba henga gin do ana ngotini agwa pale so yes aninga kindere kire kya boro ana manga gipale chugure bongo gu kani bihe anki dunga trandu ko chupo panga me ka manga ha but dungo are bodundu ko aninga busy guni na busy guni so chi
kini lile bolberan chidu ngagupa so ale me ani baby ngame ako hane kafura chipo paguli nani do yejikole na gine apodu yejiko chini nakajia so gina bro lengo dungani ti madanga kia so chidungo guli pana kasaka so minika yena sora koche frone oni bi gini bolodwana flying chipoponi so mundu anu kumbata chena ina minika beta sora koka manga kala tambwa chipa bugumerani karaga chiko koyo abro na karaga choko nene bali duna toroko wasa na ogwazande nekipiko na flare wakangba duliraga ibole dunga Joseph Apai kon moinoko ku duda gbogbo aboro na tona kureli buna koda aburu Western Equatoria kurobasa mbeli monga Western Equatoria forum li gudu durogo WhatsApp atekanji gudu ho mbanga yambio inanya local area tournament atekanji klabu bunga ga tekanjiro gani abad wuri agbata du yombio na bodunduko na okura counties na dunguna chihe tekanji na sushi kudu na yashako ni bosunguli kiti gogu tekanjire kudu da gogu paranga aboro yana cheka pai kuna cheka dungwa pai flash popogwa pana usalogo lingala duka du da gogu paranga aboro yo du zaza mweno gungwa twazogarago du awle ku South Sudan yo ogwa aboro du zaza du aboro mobuli ma aranga Europe na poyoye chipa izeleji inere kabupanga ikishini kubombu kisoyo watatu ijiba motongwen azande ogurone brand ku Central Africa yo anejo bironi tambo chipa jogo nile bokadnani ane anejo bironi ogurone brani kinabo Congo yo Republique Democratique du Congo bakale tambo froni azande ogurona gbanakalie imbidunuko sana uru pelengo dwalema minera katona azande no gupani na manga dagbaran ni ogwa garana sushi wawa ni durogo gweli bunga gazande gozagino wambikoru kumbatayo sa nga Honorable Jemo Nunu Kumba olia duni ni speaker watatu mbatafuli duni speaker elia gbali kini ikinzi pabolo ina mangasunje ni senego yote ina mangasunje aboroke na patio nga support staff ina mangasunje neyo ko chipa gesunje ndukumbata temo njinga ogwaburo lia bionyo ya kuruniki na nyeje ngogu biro na paya kindu ko wongongata vi chidu izaji anamanga chini dagbalani nga zande wawa kidu ngapai buru yonu ajanya jana yonu anya jana ogwanya jana na payare ye bio papala adwa bere kamya migatira kuchinika manga izaji fa zandata ulidele dakini yogo kudagbalani gaza wawa nani dungame wonsungo jibole imojo jibole jipale manji nane chikini go
ana fura bien on apayandu nini ira ka apayandu jaja zuka ho chada ni ka fura tipat ana ka afrikina tambaye fumbali nga apanandu menanga chidwa na ongo chini ono bi kupati nga na franga wogwana na fura borokita fura muke bi kupanga kinaime kule na sanga bangili ni zamba wogumini pehele dungron mayambaran yame LTS koni ongongai ona ongani bugbana panatna ka karagache bari kudagbaza ogwa pana manga korogoli ngaraza ndegbeji ogule chimadu iparanganga apaida ye jiko jombata ijiko berebe iweke ejaboro menge yo munyichonga inejo aborore yete bigani flyer ngogwana manje gba ikite kikyon ikini zekiko ini apai wamna ya franu men potora ngbanga temuna waka toni mundu kuporoya nukaja ngua kama bupanga potolo zereji mukikala gachiro kubombu kisono ono bingo payomba ta cha nivena hake chidunga me oye bigu paininga LTS na daga fra spogwira era paya mangaha ikite kikyo kini manjugururu he vena paidu English nanya better late than never upana manga zande nga inanya bawaraga na ye mbata fugu bawaraga le dungu paranga boro kino inika joyo inika kikisoyo no gwandu adunga tinia dungu boro kino ho inika joyo ukura boro kino ho inika ingisoyo gbogbanere gbodu tona wale kanu kumbata pale timingo bogura mie nongonga bawara gadu jiganat ono kenya bawara gadu paranga boro jipana manga apaile ono boka disironi bomiko chine kadada chironi kana kodanga tirani chipapa kana kodanga tirani chipapa ka fresh papa hayi imenanganya bombo tejoko na dumbata kana aboro national security nejiko kukire kikoyo ikize kiko guheye gubededu awole vuru South Sudan aboro national security amanga ha nga kambishimorangba nga chiyoya awala chigunia ikijiro wa kondo dabra kondo ira kondo nidukino ho munandu kibasara mat ikitanya ale ne mugini ate muniye kajeji kondo ono gwa aboro national security na kurusani anaji apa hakuzumbe ijige foda yo iyena no kuvuru Western Equatoria keja aboro guya idanani wamajana kamuyombo aboro national security nga boro gudunone mishimoni angbanga chilete oni jingoni pale ya aboro national security ni kagbali akinducation ina behave wekenya me ya deri bungo yo na sunja sakaret guri monga national security ye inongo rogoyo bolete awara ge mandate du ye inongo ya mena bena tinenda ka kenwara gafu director general nga national security ngo gwa aboro national security du Western Equatoria yo bangli yo magoti ge mandate
wa boro ni duna tagbaga paina tameni dewulini aboro poro hosdanga tagbaga pait dinedinary mission national security kuroga pawogu wachini dunga me aparanga aboro dunguna chio kanji kine kenji tiki dunga me do duni organize gi kanjire nimbaka jipaji te kanjire gulenga wale wangemi governor limone awonga bole limone awonga te kine limo ya boro namba kada pa jambaro le ni kawo tikidu kenya me miamanga sunjet aboro bichimo oni joji boy ikini ongwa kinako kinijio anamanga investigation kins mana duina for national security yo in paidu na mangai oguroni duane nga aboro national security ufoda kuoroni na manga kurogo states minozungo jirono roshino mbolio konyongo nani kuvuru western kotore ngogu state ngogo gwa aboro na jaro ko pai western kotoria ngogu state duani rogo ngaza yanga daru rwabo uste English ye biaboro nikino kunjilio kinaza na dunaro kochio koni yongo no powe shiro kurogo gani state ya pape ki pehe ona monga ja pari kina vuruyombioni gulenga izagi onataka ngoro ni kuliga ani bakido kwango da wine begoni ira sunji okwere kabena pa lingala zandeni pangmanga hibia konga abo national security ni mojo zande do namonga ji bededu national security yole kina zande ngoi okay mina guleni duwa introductory statement mina da karuane Tony masi afuga ko introductory statement ya and kini rutsenzuzu kalimo into details oni nigini pai na sushit pa apai ono gumena pangmanga duonga aboro national security na guga ya aboro na nina afumana fia ora na yombionga ije apai yete bi upanga LTS na daga flash papako ikite kikyo kini zekiko ya kuga uporoyo kambera zenda angwa kakuhu kukikaraga chiko kubombuki sono ono ebie wombata Asia. Yeah, bakari tambahe. So tidungogu ngatungogu apa ana face ana bihe namanga paranio. And gani politics ma dayo ani ame wachani du bangli janayo. Chigbali bangli janayo kida polo kida kilimia walenga politics kina rogo gwa ko zoroni ana mangani ya rogo na pokodu. Apaina bodundu ko ina connect ya kina kuchi politics kuchi mubilimu. And garedungogu bapapara da ka furachi pa ha bien bambiko ogwa audio ana bihe chipapa gipadu le na pajoko and then an giga ukura broki giga pa ha tinga very concerned tina fukina pakara pa fa borodundu ko frani dundu ko ngame ogurani kina duro go mobilimo ana hodwane ni pache para ken ana para kana ken aniki dorogo mobili ma onando ni kukanisa yo ananduka para fukana mbali mobili mo anandunga nani koyete anando ni katakanji anando kidda takene kanji ki express pagani baragoyo banyirani ki gochugwa pani nandu nani ogwa pali nduko aniki takanji ki yogona kana barago anandunga koroga bono bodundu koroga nakana enanga pa mobili mote but gi padu giani hani ne gi padu na manga chipagi parangare tinamdo nga politics ima daro bugu payanga gumo basically no limono ni war danga chi wo kisi ga governor watadu ga commissioner ga ida mayor te so gulengo gu politics mo bilimo chana dana ni kuranio ngame
kalimo boro wonga ya kalimo na wo ile mudorogo politics and kamo manga ya pai ile mumanjena limo political party and then gulengo gu level tina dachini so anado kupanga me kape frani dunu ko ani rugutirani na ni ngame ani sajika inogu gene renjani ka paraka pamubili monani no gu ngwa bana manga kini bagani awia wa padulere arme vuri yembio borona gunda gunde ka babia borona gunda gunde ka pegu pango gunai miseni potoni fuwuli nani watado fu kapehe public omon kapehe iki connect ku politics iki rubelewe ki alia haro bukura he ki pota haki manjihe chikurunga big issue bakare pa kuchinite iki moyeki ekizero miranda kapegu pangame na kafuzahe gani aboroduro go mubilimo no gwa boro padu mamiada kapengame inakina ho social media group kina yeze kihe nga is it Azande TV rogo Facebook Azande TV yeze kihe sipopo gupangame ka manipulate berana babuka jipadu na bie binga gapanga ga social media re munabie na limo zande chine mukubie ngame kalas kina Azande duze kihe and then munada ka join he sipopo gupanga ka but woman ka join ha ogwapane yeyo maruga ngatiro nani te but ndu zaka ha nga ka manipulate berana ka brainwash rani bombiko gupangame ke igbari borokini gbari kini kenri ko wene bazire kini kene je kini manyi hen wa mon ka gida ha gupare ne ka gakuliro yo kubienga kana rengodu mon ka bienga kana rengodu nga gipangane ne kutinite gura urengame munga brainwashed so ejane do ane do pangame ka saka front popo pangame oni giro ko kupayanga propaganda kupayina ya propaganda chidu inandona kida kushibazile yo yeki manyi so gihedulere chimatna ka promote division dagba chiraninga Azande kini promote inanga gwapanga ga sokote dagba chirani kina panga ga social media re no gwapanga kojeno gwapanga ga mubulimo na gani Azande kina rogo mubulimo yo na sarani anu kan patna ka sokora dagba chiraninga abare wana arakara kambatano kusayo kini roki kini vungu no gwa barere abare kini vungu acha Azande kini vungu cha abare gini hedu cha agbena ngatini ya cha agbena tini kina rebo SPLM mina sananga musananga chirono gusana ngame gini hedu cha anganga tini cha dunga tini ni bawene paya mbatano ya du ha ore tini ngagbegben podungani ye ha ore ke kakusobu patini ngame ami sobura dagbachirani so tunga ja henedu owa social media ono biere chidu cha promote he and go reason do gi he Miada ka peke na ren urunga anmenga uru perengo anzenje nazo garani ya idengo gupangame ogwatunga dumbiji nani aninga Azande majority vuru Western Equatoria tungarani manje and inga very scared be banjarani so ikini yaseji gupangame ine bihengame gezo ga porangangate imo hongezo ga porangangate and then inada ka make sure antabane ogwapai anapenga ga Equatoria ne ogwali mone gigengbe ne tione karehe bombiko guguli mone ni sahanga unity front so ikini manji pangame chipopo pangame kani dunga iya tunga rogolingara nga South Sudan nga threat fuyoya nikai ka boy ka sovra kuchiyoya ikparakarani no gwa tunga dumbi jinan kinagi pare na manga Eastern region, Central region mona bi pangame aborodu ni na arakara kambatano kusaire wenenga and then ikini ya wale kini tunogo pangamu no gule guna manga wale da batroni na amuru chidulere guna manga wale da batroni na abali chidulere kindu ogwapa ana manga ha ngame inajia video kindu aposte he kinyame gerenga abali neima Azande kidi video ki poste he gi video ngane kamzaka jia hanzizeleji majenga pazande korogoete majanga pabare korogoete
but ina manga harugu gene ngame mu believe henga boro lengo du tipo ngoduro imi kuchigu boronga zande na kuchigu boronga bare brainwashing dungan. So gipare chamandu ni kare a video kina ho mia ma verify kurare bokina ngamunandu video ya jihe from somewhere Nigeria, West Africa dia boro taban ikijihe ki manjihe ki monopolete he ki manjero ugene ngame kamanga haka ka yani mubihe chidunga gipare chemonji gbana kuragba ogwa pangame aboro ini imi boro watadu zandu ini imi mvonyo boro kindu aji sura nga boro kigri sura wale ki post he na sura kangba dulere ki jihe ki post he rogoyo ngegin he rogoyo ngame chibagunde chiru kelimu so gunde korogoroyo mugunde ngame yani bana kuragba kama nyingambaro ye wo do azane ni kama ngarole wo do abale ni kama ngarole ogwa sura ya post he no ogwa pana mongo dundukole ina post he no reason ngame ka brainwash aboro na ka shigunde korokorani chidungo gwa hena manga gulengo gu politics limi korogo guru ilingaranga gani so anaida ka pegpa froni ngame oni girogoyo ngai japare ina manga hana reason ogwa pana manga munabiu pangame kina boro gania SPLM asakale dulere ina gbali yuru kino hanuke mo boro kwa bare ragu kite giro viso iki maiki pehe kiame azande dunin dukai mo bare iki gbali kine iki gbali bare ki mezande ki e bare ki kira kite giro kino viso investigation honi manji nga boro honi dukin investigate gi padu lerete mo ki kino kupangame azande dunin dukai ma bare abale dunin kai ma azande ginire bodu investigation ni manji oni determine go patini ngame gi pare wole dutini manji mo sananga benano nani brainwashing dungani tipo gupangame ani kusi ani het abare tipo gupanga abare hetrani that is the reason so gure dungo gu politics na manga kurani chidu da walele gi paranga dulele iziko kunga very active rogo social media kuna keka apai ogwa padutini kasidwa dungame kunga according kuchigu ina audio kuni kije frani kunga mix okay ku boro according kuchiga ko audio kuni yame kunga 75% zande 25% rogo ko yonga bare right but gu 25% ile ananga ka qualify ko kudunga 100% bare nga kote gu 75% ile chale manga ka qualify ka kudunga 100% zande nga kote ani giro wipare wenenga so therefore kuna act in between inata apozuka inata akizunga bare nga ko kine akizunga zande nga ko and then kuna link kuchi rebel so gwa padulele so eja hene chine yena confusion na ka shigunde korogoraniyo ani gunde barana kan ndo ko details ngaga ha chipopo kupangame ogwa borodu gigi pare ini kupai na ngame imo ina boro wali du heni ogwa paya mangana jia ogwa fugo ya peka na jia ogwa pana no bodu batgani chigani ngame anada ka pay front ngaza ande gbaiga ngame wosungo ni osungo jipadule na manga guboronika duna kango nani muye forani ke katika ngoho kubangili ogwa zandele bombiko yodu inika jare ngoni kungbaro mukupele ngafuyo but ya edanga hate bombiko ina gunda sana sasana kina ngbarani kansene nani ya gunda ka pehe na audio kina video kina kani play fuyo ngame wa machinga go gipadulele ma ya none wele ma machinga go gipadulele ma manji wele monaka ya wa fazande. That's why ya gundara nchini ina gundara ino gupanga ani moino lengo and inga very scared but gupa anaida ka pay for ni ngame oni zekiliro niyo ka boringo ka nongoro ni ka brainwash ronia so chidungo gupadu ho ngogu meme padu ho ka boriye follow na video watadu na gupadu ke ka pay follow watadu ka manga oni jigu yani gu procedure nga
kasana he credibility ngo go pare ka chvrodo dunga bro national security ni peji par bombiko rogo ina ngo go bro na control information ina ka manipulate pai ngaji pare osulu lengo duni do but ini ka manipulate rogo gigena nyo ina kine ni ka benefit rogo yo ikine ka pe foro ngame tipo pangame mogi he nogu idea ngame omonka jiha gunde ne ka mangaro omonka jiha manga gupadu tini go gupadu ni kaye na serete ku government te wari mbe kuchogwa padu no kongo gudu ana jiha wari mbe gupaka dungame kasidungame kuna daka kasidunga election neye kuna daka ro ni MP nzarai gini gbegbe padu tini kasidunga kuna da karunga independent watadu kuna ru under a political party gini gbegbe padu tin musi election du ne no gupangame ina aboro elect ogwa aboro duna capacity be duna capability be rembe ka undo kinana ninga azande so eja hen tima jana ni kare so anaza hentini na anada ka pay from gbaiga ngame politics ima da koranio aninga new to politics barakani jinga arogu jena anaje harogo yole ya anaka dada tigani abar kumbata kita yembali moyo wale kini pege kungoyo kini plege ya audio ina jia ha bombi ona jia ha anga borodu ko chipoko ngame oni ni gini borodu na taperengo gini guni kini pezele so tambani bakara tambwa ha ogurunna ya wale anajoro ni kugume ani dungura tirani ko LTSan as than the live talk show goni kalembia ina kodorani rogo gwaba duani rogo ogwalingara asogorani akarakarani korogoyo anedwana dunguna tirani niraga nzengu ina chare bowogre keto buro gwa pai ngoguna fudarani watadu guna so sadagbarani ga zande limbishi pai manjeno bu kura haki na dagba ha ina yamba hanga uru perengo ana daku chupanga wale kireki aboro jire mangba kireki aboro ana daku chupanga zananga ani shongo urusa ana kape rengoroko ani yale mechupa zande rengo bakara tambaya masia iparanganga Joseph Apaile Pojioko gupai ne na tagbaga paya tona ko ni guru kwa kien pairogo Facebook kini yame kenya bawara ganaye yo unaida karu ibawara ga furu tipo undu kuzumbe yo bomburondo yo gulenga gunye kinga pa kwa mu gieja panga ga ina joko dededere paranga boro chimi ape fronine kachidunga umme munajana awale mudagbo gu paranga boro umme yona bach begu zogara gonga kine gaji ge ima boro ge ja boro ja panandure mokini ya muna pido bawaraga wakamuru i bawaraga azane bawaraga for mundu kubomburondo ya watadu muduni gavana jipana manga paile sinika dadacho eja borana yembo yanga kumbatayo ogwamana taida china sona salingara zande ine igo hoigo ke pido bawaraga na ngbatwa ogwa bole du yani jike na mana kita chipajini makita budwe inongo ga hasunje ya wa national security bumakta bonga national security du wasane kotore yo chenongo ga hasunje ye nongo je mandate te gusunje the national security na manga ha ge mandate chwoke yogu warga ya kentini ye chishipie shipo chinjanga imedu kuskoho aneno ngot
intimidation gundeshi aboro matona kati dunga me njiko ningia MP mukini ya munada ka wamu biogu rurupai njiko manjihe rogoji constituency leya ibawar ga na yele muduna da karu ogwa mana jinjuka to na igoho chidu inika afefa abo national security na okura institution na inungo ge mandate ya ikintono rungo shiron oni kodchironi kuchirani ani tona furuka ani anga tona jaboro bieta bia marorus geledunga nga anajenga yije apayala ulenge yije borosa ani tona fura national security ge head office ge bakale maktabu guduzu mbeyo ye dunga yo kuvuru western kotore wata dukurogo lingarazan ya jige maktabu aja zumbeyo kama ya ha dagbaran ye yo kama ge maktabu dagbarani nga inika manga pai mbari yote abo national security duwe ya manga pai kuchi ogwo njiko duvuru western kotore anedu apai atona binye kipain do du nyame naraka ogwa borona abena paru kwa yako naraka dunga iba karunzara yo iba warga kundu kuzumbe kupombrondo ogwa borona abena paru nzara yo chipa iba warga afu yo ikintona yenye kipai kuchiko oguyo kinoho gionga anaongole onumweno parani nga LTS apa gudu berani guru anike kamanga kanta konfirmenga me bawarga nika dua dulengo anike yena a politician ne ogwa paina mango nikini gige voice oni jinga acho kini rubele kanyona daka kabulisa bawarga fukin minada kanya paranga boro no guru nada ka ru legbo bawarga ka sakade jaire jine je mi aboro na jaboro inongo gwenga development ya ogwa mara ina abno ino abogwo chiko ipajo apayinga jimanjire ani manjiga ani independent inanga investigation wana surgical frana apay onumene jaboro national security le guine inhenga adidi aboro anazakaro kamunduka fura annakina minafraka wana sadaka interview apa anafraka sana kwa kuna gunda kuna daka fura ono kukidu oguboro afranga kuna manga wakenya me muniru dakba aporo kitafu kuna afrana gunde anasana kwa runwete anikini okay anadaka mano kuro go pat bye ogwa pon ka jahana ana bianga zato bekot amko ima adidi ko awre jini paidi na mo ikona ni gunde kini limiko jine edu yeji apaitin ana inongo nduhete ono gupaini ka salane ani nduhe ngogu mbatunga asasana he ya asasana ko nani national security bakare tambaye fu gani ogwa borno kinyomu
rengo pairo golingaraza du national security ani na borobera roga maktab dundu kana gani apaibe bagale tamba in front do du na du gi pojo apai aboro uwe wata du biata injanje ono mineka imbali ma boro uwe bamba ta boronga governor Daniel Badago ono moino Daniel Badago nga Baira state hole njeka mangavuru gu state lezanga gaka approve it kuchigani findings na investigation ni Governor Badagbo nafu dude gbogbo aboro no yombu ha ngeji boronga apare ijini oguro nini Governor Badagbo na manga sunya manga vananga we yakaraga ko ni Governor Badagbo mimweno muno ebigani ashobi we yakaraga ni Governor ana afranga tipaparot che yugungo gupanga me muna manga kina rurwa paite ira paiki no manga wa muna karaga chiro aven ha kino manga ha ono michimingo bogura mikini bienga nekenya me bakale fugodu ngogu pana na fura kuliro chidu no tudoliro yo mamanga gasunje chinwene ngai ani ongonga baragere ke bingo ani kini ongo ke bigani Governor kumwenga kosunje tuwe kenya me jonga anangole Governor na beranga deto dwa berani ka manga show ya mieno got internet kina berani Governor tinada muna manga ogwa pai urogonjikoyo guwe boro du gi pojo apai nga director nga national security mia sana nga do dunga director nga national security ikini yame John Noel dunga minya John Noel ngogu boro duda gbogwa boro yomine eliso ono kenya ko dunga director nga national security na manage national security wesane kotore wo kenya me ye nongo je mandate te minga sorry John Noel nogo experience duchiro nogu jaro payo mine no nani borona no kayamba national security ngeji bole onijini onikini bali akini jini yani gerenga oni ku national security yo onede ka discourage avungo gude kekitinga uliyo bole ku school yo wa mini du na tagbaga paeneji pastor kaniso yo minayamba ku national security ngeji pastor le oniekajo zanga sana he chikidu Kenya me kaniso du ngogo oni boss on kini du akini jibor on penga apale national security na dili no gwa pai ngaga national security ngame atongotongo limi kuvuru South Sudan kayera gono bamangbayo gudu vuru kaniso guna connectie na national security ngejine gupaji dagba kumbana jako dagba aboro borona gani muna ko gu national security issue durogo yo ngejine
Mini chikina kangonga mi mweno John Noel. Kwale mangaka head national security Western Kotere ni director poda kini manjuwogulet. Mikini yombu kula aboro. Aboro biata ni yame kina bolingo John Noel dunga director. Kafara ya. Me expecting a John Noel kuna head national security wogule Western Kotere. Ina head hero kula state ana jien poyoko nege paidu kinja ya jenga rogonji koite, but not in Western Kotori. Not rogolinga razand. Wemuka antigani ngazand na afrafrat. Ogwa sasana he ngogu ya sasana apaina ni national security. Abora manje na sasana anibia ukura questionia. Tata manaji ganangapa. Anibia ukura questionia. Ogwa kura ngari kodere. Bamba ukura sana hadu sanga apai ngogu boroni na cheka ogwa articles na fresh kugbana pana manga. Kuna cheka wena apai ngogu na furugute. Kuna cheka wena apai midunga ngobogura nike pai minache ke jimia po kura kino miache na wengbai. Ona apai na chenga gako what? Apan na chega ko rogozo zelikiaken. Bamba tapa ya ukurasa na kino ya sana kona ni ya me apai module ele manyi gamapa mache kaha iye na karakaro dagbazande na abari. Azande ogurunnaji daga apai articles. Ono inonga national security na pejila aneta. Watadu ogwa boro. Okay. Tochidunga wuli nase. Wuli base nga azande na abari. Asesalani amakodalani nga one family. Tagbaga pai dagba yo. Gini national security issue duane. John Noel nagako national security eli ma wali kuloka jo. Paranganga apai ina didikonga me kuna no kajika articles kajika apai nakparaka roga boro. Gwenda nakparaka roga boro yo ogronga abo national security. Goni sunyengat ga police ne bipa national security. Nada kanyo ona misuse gu marketa bunga national security buru Western Equatoria State. Na mina bena ha chinada goni abosi ni paichpa. Gulenga ukura sana ya fayofko. Pasta kino ho choke pasta isi do yini kaniso do. Pasta kino ho kina aboro national security babiko isango wa aboro inongo je mandate ya Western Equatoria. Maburuku fa police sijunu matafi no wa abore abanamba onmeno goni mandate. Moko no goni mandate ya wa aboro national security ka report moi. Misunderstanding girogo keniso dagba pastors ngagarago gukura pasta bilinanya me hoduo ni ninga apeke for Yesu Kristo dagbaga paikie degboroni nyo oni sunguwa Cristiano ka frachupaha kinyeshi kamujinga Cristiano kuwaroka nuneni kumbanga yo ka punifa kale ya boroki na ho mieda ke mbolimonia walete
ono ko gubede ona manga kani so yombe limonon na details to mi apepare mi ada kayembe limohone ya bangli ni kini be kani amachingi dogo verse ba mi na pera ni amanu ko a police kya moinu Sorry, Kuma freeze and maybe network. So chidungo gwa padu ona jahane. Pajio Arcangela Pai, Governor kena jihe, and then Director nga National Security kena jihe. Chidu wakena gupa kuna sana nani nga badagule. Sorry, Bagura. Ngame kura ulia pake na ho ai denga gupanga ga National Security rogoya, but munabi upangame ina involve rogo iya affair wa muni keke na wuli parogo forum kuna cheka parogo forum National Security na peke da haki ni peke di he kuni ya wale kuni nuwaka respondo ya japadu lele kuni ya wale gupa kwa pehe kwa furati papaha chikurare bunga kipanga ga abuna Bagura na pehere abuna yezi abuna and then gipale gudengo gupame the only gi mbanda gupa ana pe chini ngame kuna fugusa na chini ngame gini hedu neli mission National Security kurogo mbatunga pawa gidule abuna ya aduna dispute na gupanga ga land. I don't know how it went. And then land issue dungani gini pana manja gwa padulele musananga chirongame pa land na dagbaki na boronga duni ducha rogara go dunuko gini he duna jia National Security kini limisha wale koyo ikinuka ke jia abuna na uliko dunduko ikita para kini ye and then gwa padule National Security ne ye kuro payela wale ngejini. And this is exactly why mena pay for John Noel muna misuse ga position no gupangame muna limiso ogwapanga ga National Security kurogwa payo chai danga haya mimaino ngame watadu meanda kapinga pawa gidulele odugu paninga National Security national ni saha is bigger than state. Mukini gbali awle kini delegate gama security forces indu kanuke zio boro. Nina pe comment base for local issue. Bingo panga ga national ya. Watadu apaidu le kwa afrach popogo panga ga football. Kuna afrach popogo panga gwa pana mungo tomboro yo gwa padu le. Being a national figure, monaka waka connect ku para or chidunga national issue. National issue. Mujinga chirono guta mulewena ngai. National security. It is something bigger than gufuga anafradulere. Anafrach pagan internal politics, anafrach pagan internal affairs. Why is it involved government? Monaka ya wale kini okay dania hapa ke power gidulere dania ku ke power gidulere and then therefore in security national security nga very involved. Gini he do na bipa national security hana wale. Sanga weziyoko evidence hongo gwena provide he na gupa na bipa national issue kuna manji henga apaite. These are regional issues ngo wapana bipa chirani korogane region. It has nothing to do with the national issue. Muginga chiroki na bana hengane lengame, and that's why me atiniwe muna misuse ga power, muna misuse ga office. Bamiko mumali ma wale kuro gupa yengame davra kina chima dachi gupa wale ngame ogwani ana chada anili ya koraniyo kina national security nya muli gajara mugili ya bandegba mugili kokashiro koraba.
This is the level it is. Muna misuse ga office and badabo ye governor dungamo muna governor boro bara gupanga kalimiso chiro ka lower chiro from the highest position kini ka soga chiro kuchugu level ngame. Okay, boro na nyame maybe bora speculate no gupanga nina da karane tipa office MP nga ka represent ina at a national level. Maybe independent, what I do under a political party, that kind of thing. It is a politics. Why is it that ngame cheneka do awlingo gubororenga target? Anyway, meno go walika kami jikisha kwani watatu kami tunani debate gani political view na political issues do kufora niyo tima danga bafra chinete. Bafra papa te bombiko gupangame the way gani abarukumbataya conducts tiyo inatajia tiyo at the highest level kini zogo tiyo kusende non. Mwantai mu think ya walenga mwanankabe na pagu position nga national mumane awale sogu politics ngogu nika lower the dignity kigbilisipo elimono kigbilisipo wapo padule kasidunga bawara ganaye gubawara gale iki conduct he rogu wene jene nyo aburo lingara nika fu message afu for SPLM bulengo gupameda kape nga very clear aburo lingara nika fu message afu for SPLM bombiko gini he bangli SPLM ma gochi gupangame ana fo sovra chipapagani ranili ani bia gani ranili gu ranili cha ana sovra chipapa ha kani exercising ha wale brewete ani da wale chigupanga wa muni tumbakene ro ka pegwencenga garengo ma sovra chipapa ka pegarengo ma sovra chipapa ha ikia dani pehe national security kiye ikia kitumbaro ki pegpadu le mobiedo abuna fura chipapa gupanga gata bangwa national security molima wale korogoyo anakanya wale mo nyamo ja bole na manga sunye nzu kuchige title watadu ili mi awle rogupa anyenge geye tinga very terrible tinga very ona bia tigoni yon wakanya me podungane like a normal ima manga hatinga normal ima normalize he but kura brokena hone bihengame issues ngogu nga conflicts do dagbacha aboro na kura aboro wanenge kada be national security kini bypass police davra kana police kutigi be party me davra kana police gwen jio hanete he hongo ke manje badu padu ke manje nga kasidunga dispute dagbachiro na kura aboro police ni ke yana ki settle he without upanga ka involve upanga ka arrest without detention. And pare do ona manga ha ke shingunde koroga aboro yo muni ya wale ki mayeki national security daro ki mun yan tipo upangame guborone ka gion ko pare bana koragba ne ka gunda gunenga konya wale ni kejo ne go gupana manga nyamanga wale fursa Sudan ke nyanya go gupamina ino ni pere bawara gana ka manga go gubawara gana papa hare gu message aboro ne ka kida for SPLM. I don't know. Tamba bogura mumbaye sora mini culture ba mko muni nunga out. Yeah. Mini dwadna uli pakara pattern bakal tamba entspa mimeno mama fresh pasta ona minada ka kamanya okuraha balewe. Mugi jogu na borone birani kana boro bangiyo. Tamba gani sana foroko yo sidu tamba entspa ka birani bangiyo. So anifu sanefu agwa borodu bangio na boro umbo mudunduko. Aboro obo bambuti na ligwa bogwa na weli dunduko. Zemiono gwaragole. Gwaragole dunduko. Japana manga vuru South Sudan yana. Mimeno nga kati manga bangio. Central Africa RCA. Kani jiha ogro ni Kenya ya pale na manga ayo oni penga fran
on pe frani anike ye ya ka frachpa mini dana ni nga tagbaga paya manjika ni soyo bombombali wogu masiane pe front ji pastor la wala ji bishop la wala ji borole kukindu fa police ya mene do ni ka joji borodu mina panene a police ki akote antigane na manga pa kuchinjiko oni esejingo national security idu ainongo je mandate ya nilengo wo yandwa akoyo abo national security ani bingo gwebi ikini nduki ni kidnap ono bingo abanzenga yonga gairen biyo na kidnap aboro bamiko henki no ya arrest gena kino hoku chinjiko yejo boro iki ame arrestin ijini ono nwa ya nduka tuka gambali kumbanga pasta ngilichi rogo fugo yo inanya kidnapod tikuru awalenga abo national security na kidnap abo pro Western Equatoria State chedanga ani mimwe nonga abo national security gubamba tapa ye mwenye nga yeshi gunde kuroga aboroyo katinunga abo national security nausa chikido Kenya mumauga anale manga kauga kini mbuya ina manga foda kina rogo gani lingarat kina vuru gani kindonga gazandet ani duwa kani fura wamiko kana afuranga ya ejabo national security ona biole bana kuragba inika ya afura nume mbali manya amidwa wale kubako wamiko mbali duna fuwe jefrani anaonga kani aonga azande bana kuragba abo national security no sungo kiame gumodulele bogura ana danga mongo bullet anaja onga ale merogoro yo bomiko mbali mama ani awale kubombali ani meka ja onga azande ani kushigu gundere kusayo kini fura njikoni ka ruaru na ani yugunjiko fo ejabo national security eno je mandate na njikole ya bomiko keni inige mandate na njiko constitution yaga Western Equatoria State constitution yaga South Sudan keni ni kena yungo na paza national security wagret ikini gbari kini ndukini tuka pasta apai ninanjera kuligulигбу mini pepanga Western Equatoria Forum rogo WhatsApp ikini yame apai manji nolenga gambali kumba ina kidnap koterambuli ni yane number plate ya chinite ima yekituka ko yenongo barako bullet naga kamuna porodu apai kini manji teka pande wakaviro inji mukini nuku yambio FM nyo watadu ku Meridi FM Anisa FM yame wule inji apai kini manji announcement nga aboro pai manji news ya walenga me ikidnap boro wale na gani amuna porodu ko ye nongo do ni ekejo yote bomiko jo boro nga munandu ki yuga maidi midunga boro national security and manjo ya anduwa wakuna tawiru ya gunenga gambali ya boro bullet awra ya ba pasta kuterambuli yona goko ndu kwa chini goko kwa chini povru ko ni giko ana inongoti apa ikini manja announcement nga news ye wero ka boro ini pait papa gupai manjile on ki pehe fran ina tata tupa majirimi nidu dodu ukura boro kini yame aboro bichi modu ku pastor national security ukura sana ya sana apa ina ngame dodu na fugu ume fuko
nga ku sana hechpa ku kempa hechpa papa starogo Western Equatoria Forum. Azan oni bingo bi gupamia nyame John Noel naga national security. Yani inadaka sa gu ligbunga national security aboro sogo. Bamu ke nyame shikili apai wegile dunga national security. Aboroni kana ku police yo, kina ku SSPDF yo, yani national security ya oguyole ye nongo njikoti. Nye do dunafu umeforo. Mukien pa ko ngame na borona misi. Aboroni ekidi pasta do duni kume foro mukenwo. Azande. Nye national security do ka chimangi sunyero golingala azande. Kuchishinona ninga shinazande. Guboronga John Noel makina ulizande. Menabera nga kumweno shinolani. Ogwa national security do yo ogyo kinonga uliazane minabera ngonu mwino chinaza shinolani kenyono inongote awala bonjironi gochini shinolani kurogo gukinonga gazane nga obora ingani opaye mangani boropi borona waka jini paye manji gudengi anandu nani ni pangbanga ngo onijinge gimanjile ogwa boreni paha watadu biji gudere kuni vo zukuni ulizamba hawale lini tulili ni bajibe babiji dunidu koni bi announcement wo du shinolani gaza dananya apa henga me iji pasta yenongo ikidnap ka ora iji ko yenongo walidu konite do dunafu permission chida awrenga kawiro inji awara munata chipaga ya mundu ku national security yokaja permission mbata chipaka ka nduku abairajena ikanya abairajena ule inji gule fole dwa awale abro national security Western Equatoria eda kajala na kuchini ngo gwa payana aja hakina kurokuro estate Kenya sunye mono dubamiko weye tumongoro ni achima usa garasa onale mwaka kusamana chiazande rogo lingala azande rogo gani kindo rogo ugbegwene manga payolete oni yuzunjiko oni yombo ekuzumbe yo ikiji mandate naga national security Western Equatoria fraud ya masana etkogule ikini sana apa ibani nyame apa munakika apa wale mwa wale ni ba inino kisushi governor usa muni inino kisushi muna dwa nga more popular than the deputy governor muna dwa nga more popular than our ministers our commissioners jineduma daka manga muna daka jineduma bagundeti ni cheja abo yani national security du chipa abo South Sudanese dunduko Western Equatoria yo national security sachi hawe ni kebi pakina governor deputy governor ministers no gwa boro ye mboyonga constitutional post holders kechido mianga ake ukura paranga poranya faleni grogome waeda kwa paranga kwaeda kanbega coach badla kukigunda gune yame wandu kangbana ni kasusa governor wala minister abo national security ekojo yani paida wale Western Equatoria yo nga kamuvonga chiro kingba sushi governor wala deputy governor wala commissioner wala minister azan apai you're becoming more popular. You want to outshine these people. In our leadership, do not outshine your boss. Eja boronga governor na deputy governors minister sele. Gani a boss ngo yote. Gani a manyisunye dungo yo. They are servants. Anidunga a boss. Oni bingo gushikiri pazan.
national security ne na ni kurogoli ngaraza gi pai pe mi he a walere gu pai durogo ne bi pa national security ngejide na sogu panga national security limi kuroko wogu mini pe mbata gu pastor ne da kan bari mako sore gu pastor alimo konga Simon Achio. Ayuwa. Yeah, Simon Achio. Yes, Simone Achio. Oguro nebi gishole ona chika gonia comments. Bomo ka ni onga eja kumbali ka vodang barani anikini du wogo aboro nina franga ya wogu chama nga kurokura estate. Mina peke na lengo front. Western Equatoria yo abora afurenia. Rokura estate national security makoda cheku cheja irejinga governors nege ya cabinet ile ikiongosha aboro nandu dogolio guli kondo maini monodo Western Equatoria bomuka aninga azande budu amaya inavonga kumbani pet inavonga zande ni pet kamja kumba anchigano Western Equatoria ya nafrafra ugorani du na sakada beja borole tirane kusai ani kushi gunde kafura kana boro fugo wogo mini tonagi fugole no mikiame John Noel du de gogo aboro mine elisoy ono kachidunga kamvranje kena buba kamvranje kena guboro du de gogo yo mine elisoy mukini kama ogwa adu arogo echinia anike ekipe kena boro rupelengo kiyombuli mono na kachi andu kinji and tinada kamanga special report miada kanduna no wapandet eja pale tinyanja ono ogwa pai mina pehere froni duda gbogbo asasana he ye jiko kumbu jako na wuliko no binoka kuna kako yizo gara gonga sasu da ga ire jine guine inenge jinga aboro mana iyo tumonga abora ate tima usaganasa gubinoka pai anduka sopa hati para mebieta biama kaliga lingaraza ne kaliga gaka munakoro abo national security kini nduki ni jiko chipogwe ebio pa national security ya kuma zanga sopo bino chipogwe ala me kwara yo ya maikoni gule awelenga national security masache kuchi lingara bomoke chidunga aninga sopo bino minister nga agriculture zunbeyo national government nanya aboro sopo bino ogwa gule gboka na sopo bino tini aboro national security nandu ki jiro chipogwa adu arogo etini ebio pa national security ya ngoguka a policy ada kini keteshi boro kani soponga bino kaliga lingara azande na Western Equatoria na South Sudan nanda kanyagu makta mwaga national security for Western Equatoria chimasache kuchilingara ye jiko minara kapegu pa ogoroni yete jongoroni ya minara kapegu pa du national security of front sanga national security ine wale ya minga aboro ume ine ye kini jiro ya fungani ha forot ka gumena agbali watadugu bajangbaro ni jigupange ijiro ya kena ani foro ya munikara na kinokuvuro oni kyango gwa bonazo ka national security Western Equatoria yo ini gwenge njiko ini human right ngame eliahe nga basic right davra kona sovra chingba vrayo ko Israel na Iran na sovra ka Israel iji sakalenga ga Iran wataru ka Iran iji sakalenga ga Israel njikonga human right na nyame idwe ke funi ono azande aborogudo
chanda ani manji research aboro kutu national security ani yake na aza nengoyo ulengo kinaza nengoyo nejo zande kurani ne kanifani infinite chimina yame ejabori yenongo njikote ge mandate yenongo hat iyo jongoro yafuni eforot kina agumero chede ine na ani efor gubaye ni kama rogo kungbo bombu bayote kemya penga pairaya ke ni kupanga ivuruli ngalaza nga wesani kotoria kandala ke ni nonga ira ninjogu bopigo nga gazan keni kandala ira kani dunga rogo gubombule aburo nne pilie ba yote ira yote kemya penga pogwe cheda boro bolinia ya bombu kisonga ga national security ona japale tuwo Kenya ina zogo ongungu azoga No, Kenya ongungu abagbene tuwo Kenya me abo national security na zogo jane furu western equatori kamundu ku national security yo makura yo gwate bambata ni kana nanonga malaria uwe ni kana nanonga typhoid ukura akaza kitona neye begomono mukia kajeja muki jupanga borona wakabe alsa davro guboro alsa ne mungania munke bipanga lero na kamachewa ejabo national security gi makita bulda yena anukubesane kotera chi miazande chi miaboro wesane kotera ina bengete yo na gomono ale yo ni na kamachie tinada aningazane andu kan question ejabo oja minere ka guru so wale ogwo bundu ya tindaha ogwo amana na ogwo terambuli ya mangale taxpayers gani mono dunga anale iyale mako yuzu gani mana chikini ko soyo kana kulirante azande kani ongonga wogukura boro na ongo bomiko ina gunde national security rogo ye state anikini ya nakagunde giyole ya giyole duwe ke manji sunje condition number 1 iduwe ke folonjiko ke yeno ngonjiko ya anika mobilize demonstration apara nga aborundu na copying ga constitution for our national security anika sana director general na Isaac Mamuru kuzumbeyo ikiji copying ga mandate for our national security duwe sana kotere gubede ya mangaro kuro estate western kotere limuno buduone chingo gupai minere ka pe froni davro bombu kisoyo Kenya ababeroni chede ijire kireki boro ka bandeni beongungu yate kono jonga aboro ya ogu do chede aboro national security na joy atongotong wa atongotong yane ona jenga aboro national security andu kishiyo inanye bambata aboro nozubo ngana na soya wale kulirani nga azanda na minere ke jigi sowale kana sakale dunga minga sakale by profession rogo gunjiko nga ga sakale ga banzangane inanyame ka bosu kaga bosu futalmati foro yame mundu ke joji bol watado kini amuno jibol bombi ko wamina paye na jibole ngodule kini mimikini ya foro munoni njikona yame kamunongoniya mutana chironga jitelemati na fwe forole ruara wala charungat parangaki no ho duna ho konwe ya ho yake jiko kundu po apai me de ke yembo limona mete ono limono kena bad ikini kijiko kukini yomba apai ya apai muweli director nga national security ne da kamanga meeting na mko mududa gbagwa paranga boro dunga na pai ki pai kino che don discuss na
ono ko mweno ngeji pai jitalemati na fefkole charungat mbangili na ko ya ha kuni ndu kini manja ya kwa wale mata be amindu ko yanu kada ko yo buluru ikinye imojor jabro national security ngoni ne ya deri bungoro ni wena ngai midani yote Kenya director ngaga national security nafu gutel mata dwaro go yochininya andu akuchinjiko ya munuko joboro bombiko jeni ni yame nina nbenga mboyale me kukoro ipeshete gune bipanation mam one duchada muyugweni nga mam ya maderi bro ya boss tamba chipokutela mate ono gupipe mole ono bipanation security anet mbangili kini ndu kini oni na special report kina anama inada ana yembo limoroni azande ini ododu national security yo inongonjiko ya ododu national security yo ya futel matingo gwandu akuchinjiko ya on kito zubo bamiko ini fu mi mana prone mana banzim mina ada ka peuli patoni pa gudo na manga game guwe national security na ya misuse gayo office na gupanga mina ada ka rifa kuchigupana bundo su tikurale bo yembie yo ikino dogude pi na do dagbachi nando nando group na national security sekerenga nando nga jeshi and then a national security kidwa chige department achin bare gupamia da kapape furo ningame ili so hon aboro national security afu he fu police watadu fu jeshi te ina bihewo kanyame du kulie ogwa morore na ogba eduko and ogwa pana amanga chigure gbore nanja ina sesanga nando kini fu weshiro fuko kini sesanje ko chidungogu misunderstanding na straight gupangame aje budelezingi kitunaka babundu dagbachiyo kitunaka zumudo chiyo and then they end up ikinikano dogude nekle mugun nakasana chirawo lengawe muna manga sunje fuke na gibangisa irengine and then ina truchiro wa gidulele ina sesengaro wa kana gidulele muna bichiro ngado dungam go service mafu he go sunje manga ha fugiri ngalale ina ida kutini watadu ina recognize kifutamba inforo chini watadu kamvura dadu na rangi chiro sunje chirote gulengo duchi papa nando kini dachi badabu na Noel ani penga ngame onena capacity beroni onena ability beroni chipopangame ka rugo goni aboro yamu gugene ngame boroni pekina uli pa oni do not disagreement dagbachironi nga aboro lingara national security kimali mokorogo yekimo yegbinge daro muni yawele busana emeda kasana nani ngawe ogwa pa apa ya keka hane chipopo kina gukonsan ngaga gakorago na gukonsan du chipopo panga gazo garago watadu gupa na manga insecurity na manga dabacha aboro oni penga ga value fere no gupanga me atongtongo niye watadu aboro niye ki mi aboro ana jengo gupawre nga national security ape foye kindo jogo aboro ki nenyo gwa padulete ina guna ba amboro kena ho apa ni kepaini watadu kuraboro ni kepai ki mwenhero go foramo iki foye ki beti ke woro ona manga japare oninga jabole onambe na arebolse japadule on arebolse dune kai maboro ono zingo yo iweli ina sanangaro John Noel bomko moduna hedigu inanga gu department ngaga national security for Western Equatoria
apai do na manga insecurity do vuru wese ni kotoriale barikina hoboro ni kepai ni rogo forum mukuma zuro foni inia ina daro nore muye woyeziku konga apai do lere musananga chirongame gupai apaya kenha che mo guborona gije che monganite but borok bari nga rebolo ki imi borolingara mboro kinanga bor nash ogwa patene binna pa national security singo gwa panandu so gwa pangame in security vurlingara borone ye samwa ki imi boro ki gbari ki zutuka ki mane ke zinga nite homo nka gya hati papa hate kinogwa pasangame ejiro ninga apare ejiro ninga azande manga were monada karanti po city ya japadu le chingo goni concern mena pehe foro ngame sunje ngane te and you have to think twice mu barenga rogoyo ngame nyamo ogwa pama mangarenga kitujio kinaja borudule na fresh popo gwa panga social issues mu kiro go fugo yenga social issues social issues habora France papa this is nothing to do with the national security kamada kamanga gasunja wenenga mukushindura rogoyo ogwa panga ga social issues aborna fra papa na manga mu frach papa ogwa pai nga ogwa henga borogbari Central Africa yo ki egiri me kuvuru South Sudan ki mangi begbere pa ki bari ki ga Central Africa ga sunje duka ka follow ho. This is a national issue because chine yana threat korogolingara boro ye ki cross border watadu pai manyi ngame ogwa boro na sovra kuti iralimbi nga azokorago goni sunje duka follow gwa bore on tambo ya wele ite kite imo kenarani on kini zora fu keneja boro che na sora na forest papa social issues bupenga frani fa zandenga robo engagine manga gasunje wene ngai watadu ngara kondo fugara watadu ginpodo na manga mosananga chiro sengame gipadu ngame boro besinga yani boro besinga kumbo boro rekere boro na comment tipo gwa padu na manga rogo gani rago social issues onekini jiha wale at a national level. Are you doing a good job? Kati dunga gbana pai wena pai du kwa chekazatu. So chidungo gwapa chidungo gwapa chedo upangame ani ngarenga rogoyo mungarenga rogoyo wenengae John Noel mungarenga rogoyo wenengae gara godududure kamu yongo ke kaba gunde korogoga ma boro ya munye kesiyo iduna nyaka kirukugiro ogwapa mina peforo ngame ogwapa du mama ngahare bana kuragba wali mono ni kajbena dagba gama boro dagba gama zande boro ni karukugirote kamu manja pan gogu abzande ni kabiraro chini boro ni karukugirote mina peforo rogo pazande boro ni karukugirote ene kamboro mukuru bereka tuna kabira chiro mukuru bereka nyame gidu none wale odu moninga baro kumbatayo bongo gupamye bi ngame ona bira chiro ngame okay odu ninga okay ninga leadership aboruna biroro ni spaja padule aboruna biroro ni it is because policy ona implement here go policy nga political party ona implement here tina hurt go ni aborulingara but ona biwo kanya chinga normal ona bingo wo kanya me gipare chaurunga tete ona opozunga hate because ona manga sunje for the same government. Are you really serving the government or are you serving muna undoga maboro lingara watadu muna manga sunje in the interest ngogo party watadu gogu irangi manga sunje for chita hetiga maboro mukutajia benefit and then miene ngo wadu mara yuru bebena japata bombiko eja borodu dere me ada ka paper front do were baya manyini gorogo ngame ya kijinando kundu kanu ka gbata futio okay me ada ka pegi pare front nga gbaiga gumono ka jaro kura jene yo mujero kura jene ya kijinando kundu kanu ka je futio
nando mukundo bi walidu fuchioni ki diga ka passport ogwa pare ka dawa ogwa hani ki ogwa heye biye na bodundu ko set inanga satellite Starlink kwa ko use has the internet mvonyo kini communicate na borogwa pare kwa mandu kindo ebihe ukini kidusu nyangame instead wo yandu ikindo elimi programu shinga ko kaka babandanga gafutio ikili mikrogo furaki sovura kuragani ogude kipie oguyo ki hoko ikini kidusunje fo governor badabu ngame ima bien wa padule lekini kija sora ha ikijiguwa na kizande zawa akumba kini gbari nonga kinagia uli nano inga gbakliru kini nduna zande zawa kini bien ko nga nando tikidadu chenga eme imbu zande zawa fuko ngawe ku continue kando ka pek fo futio ikini anyaka imbunga afukote ikini karagatiyo bele nane dunuko kini rogo kino wahengo gwebye a passport nga gude ga jako no wahene dunuko kini yenane kini fo governor kini o wahe biyo ho gwa padule so wale ngame ikidikina zande kundu kanuke imo zande onaja rogoyo oni jinga rogoyo wenenga ngame ikidikina zande kundu kanuke imo zande kativora dunga ba munakanya bare nga futio zande kina rogo koyo bare kina rogo koyo bare mina yatimi zande ikidikina zande kundu kanuke imo zande rogoyo ngegini so eja hene ani girogoyo wenenga gupame apehetini ngame ye mwera nini abar kumbatayo ane mo kana chirani nga azande yo noel mu girogo gufugore wenenga kasidunga mu nga director mu manyiga sunja director kuchigupanga ga national level not gupanga ga social issues kamuna amena nga ka fo gwa pai bingo pa national threat fully ngaraya kini mane so gwa pa na bikina gwa panga ga social issues kini mane ka ja boro ka to cha boro kini harasha boro gwa pa dule ka sigunde ko ga boro yo inyamuna manga sunja yate. This is nothing to do with national security. Apai kuna cheka ga ka apai gwa pa dule yes but miada gupangame the political members iji hangame hobora pepaningo guga legitimate pa du abora face he waka SPLM ni dunia wa boro ke jugu parenge serious kiesa dika implement ke no solution chipopo gupare other than gupangame ka area hangame muna oppose government hidiro kito charo kigulishi yani kimonjera ka foronga hard chipopangame kama foronga beleya. It is about silencing people. Imo enonga yazo nga kororogo wene jene yote inada ka silence a bororogo pa ngawe moni oppose government. And the only sananga chironi ngawe guborona oppose government inga national security nga very quick kajioni. But guborona imo boro na rumvoye kini imi boro majinga pipe popanite ya ndunga kapefoni kanko jioni te ono mukutanyala meka kotangbaro yo gini podu kuma mangage ikiamunga jeni sukuma ikimakara waro kigindo jiro kitocharo wa padulele kalasi bado wa buruni ke maboro kamjinga gopangame ipeyo kindo jio gi wa padule ki manyo bombi kisoyo ki chajio kisalimbango yo wa pale kam bingote kamjinga ate rogo engegine so jahane dungo gupaya chedo gupangame ani ni abora kana ho imo ina gine hana manga ya ngonga silent ya da nga frach papa hate ine bihengame ke frach papa bomke naraka kana yo ke frach papa ha bana kuragba kina gubang sa panika manga chipopo ye bara gupame da ka pefu arkanjilo nga kagunde jingoro ya whether morogo kura different political party watadu munake na SPLM or bapadulele kagunde jingoro ya and SPLM do party dulele
kaya inongo gini henga change watadu kaya danga ka change ya then gu situation ye create wale for the entire country nika change yo bombiko gupangame lingara na ba 75% mina penga jimi assumption ndungane 75% na ma head SPLM kay expressing ate yongonga ki baraka sidungame jiaja ke bawara gane yare me okupamine ne pehere abro lingara nika send message for SPLM ngogwini bangili ne ka gonga chinya and then SPLM kisana gachia ngame ona ndukumvoya ka sovra chipa 21 years yanga danga abro lingara kine ka heteron rogo ngegine it is because the policy one yenani ke katna kazonga aboro chimo change and on instead onizo gaboro ka fungara go for aboro on yena kina hatred na division ka para ka aboro and chingo gupa aboro na realize he and this is a message gupanga ga election aboro apehe election nikamanga 3 options one ngame election on nikamanga te 2 ngame kasidunga election nikamanga Inikamanga has a parliamentary election. Inika yamba kina MPs iki elect president kina parliament yogulenga kana jumbaya. Iki elect kina president na maybe some few governors and then the rest is the president to nominate. Wakina gupana manga presidential degree on the TV kalas. Mukusungwa yo bareki monkusayo ogwa padule. Now the third option ngame yani inika dissolve the entire parliament and then kinika kapegu pangame mana hunch papa election ite mana hunch papa pangame ke conduct election na ite gupadu hongame kalas it dissolve the entire government ikinika kukura pabalewe nika yena gupaya wale ngame kalas this is the person who is the president and then bakumbaduli kitire gupakwa do walenga the last option do hongame kuna de pisa na Riek Machar nga the main opposition in a leader of a political party so hence his winding out kuna ginza ka wind out kuna da ka make sure ngame Riek is the same bomko kasidunga kuna pisa kasidunga me kwai dengo kupangame guni kinyate this is gulengo gupadu every single day likirio so gu reality ngame election ni kamanga ani mwe dungwa option lirani anything can happen but kani mwe ngoro gupaya ngame election ni ke yeyo ki manji walenga peaceful election ni kamanga South Sudan ite because there are so many factors. Mana hote pa conduct any electoral process ite. Mana hote pa kotuma sakarete. Mana hote pa kotumo iya heka manga iya pate. Government na survivor wale begu gene besi ngame. You know, yani everything. Isana lingara kisana IMF maka wale baradungu heti panga ka full loan for South Sudan because ma full loan mbatano kaya funga accountability ya kaya funga report which popogini pana mwins popogumana na ya ina do pare nga kita boro mana ka pegu bapengo nama pressure liyo kini create kwa more bape ima baka nzeme wale nandu for I think until 2049 go gunzeme nga South Sudan ima baga wale in advance and then gumana ne kimanyasa so that means gunzeme ka beha wale senda yo tinanduka gasogwa bape ya mali here nobody knows kinambali ni gilipana kamanga so ka borobere nga gupangame election duni kamanga areme watadu December dune yele
and then apakiru mana kitu na kaye bere wo pana dorogo 2012 or 2011 kaye apaking ba bere ko baya, forget it ka banjironi barenga haya we do ha wale ngame azande sende kina berani ani ga kasupoga ani bino aborunani every single day kamuduna ani ebero moduni kaduna banga ani yeke strani kasopo bino kambali sia ha security kidu wenengai ani sopo bino wenengai kaliga tirani kaliga virani na karaka banjarani ki gochugo pangame zogara goduni ke yena zere da furani ani manyero go vurayo go gunika nye tipagbangarego. I remember wana duni rukuti aparani anaya furani me o ya dunia rukuti oboya na ya fuyo me I dunika bi wenenbi bamke ya duni porongayo. So indu kindo ajbinza ki batikaran and then ani dunando awre ka ajbinzare ana bingo gu ngbenbi tere ana bingo hate so anaka pass gu promise le for wirani awre ngame maybe oni dunika bi wenengbenbi ngaga South Sudani so kaye biga ya I pass he ka andu kumbata tamba bakal tambwa hetse aniye kuchi jigi do gani taka pai menere ka jigi soho na bete arugute bambata rugute nandu fulani nga azande eje aboro nga aboro irengbine aboro ukuma guvernema kechidunga Central Africa yodudu yo nirogoli ngarazande Congo yo rogoli ngarazande tinede imanji sunje kuti shinonani nga shinazande kani sungungo ke biyo no gwa paya manga ke vramo gwa dwaro go chinia ani kisungo ke biyo na ntilimo idunga irenbi idunga hukuma idunga government guvernema gunandu nira era hazande andu akani flat papa kana afranga papa haya rurupa ya manga rogolinga lazande te usana hete dani sana trani sana igudwana miambo efron wona kandu kala aleme na we mini kala aleme usana ene mini ka ndukala na nile nga hoyama yake na zandeni nina njara kuli national security Western Equatoria nikini manji mbangili wajana jahani angbatike ke manji kuboranja nga zande awaro kuboranja nga zande ya ni dubangile ke ka manga sunye kuchinjikote musana nga chiro wogumya sana chiro bamika nga aboroli ngala kachidunga manya zande nina njara kuli national security naso kupanga national security nina manga hiyo ka do wogu dembioto inongo woli wandu kwenia anilembe kamanga request kujuba yedi kota yo ikifuke na oko guboro frani ininjiko kachidunga eja paranga poronga eja azande yafuki na 150,000 SSP induko ijo boro itezubo nindu enye idu magbulita lingala zande inongo sunye ya ileka gairo gwa bo national security tena boyedunuko ikijo kurogo gwa lingala inika banda anya rogo iye na bo national security rokura atunga ngogyo ininjiko dipayana flat pale national security angake na azande ta anaido gwa boro ke vranje ubuli awro ininjiko wuli wuro ininjiko national security yo mgba chuguzande dugi na jingboli ni yo inongo njiko ya azande kani sungo ko sungo kebi ira pachi ni manjiro gani rago ya venga bambata frani gaza John Noel na aboro national security
Oni tachipa constitution ngaga Western Equatoria State, constitution ngaga South Sudan, na oni sana nkuzumbeyo chipa mandate ngaga national security. Koni gijeje apaira ini ngbatunga a cases duche do na handle. Koni giji ngbatunga ya apawo gele ani mengo urupelengo kega flash poporoni belewet. Oni undo chironi matafa ani ko undoroni rogo show woge. Giko na manyichiko ngame kuna njanbechi for Yesu Kristo le. General akolkur. Ina okwa bale meleme kwa aleme weli. Kuni jijiko. Mutando ningale ni jiro wandu karunda jidoro wokula tabiape. Yanga da luguteke mifefroni ku national security Western Equatoria yonga. Oni tachipagani general kino duli mokonga John Daniel. Oni sungo kini yombuko kufu advice fraud kufu lugute. Uli bakuma John Noel kachidunga governor na tayamba yamba deputy governor na yamba a ministers na yamba muno eja aboro fuyo. Kachidunga liroyo nasakache muyombo boro wa John Daniel. Ma jamwe na lugutaji yangbako. As than the LTS ama contact maktab ngaga deputy governor. Maktab ngaga deputy governor kini pehe clear. Ngame upanga ga pai ye bingo pai rogongo guna threaten national security. Gu report ngaga national security kina bangisa pai chape. Gu pai duka walitini bombu kisoyo nga governor. Governor bada bora kwa kweli kuduka bombu kisoyo down minika yogoni. Badag. Wane isoleli soteni gani governor. Munakatu nanyi kiapa ya wale Antona flash paparo mukiame ana flash paparo. Ana ndaka flash paparot. Mitimingo bogura menatrasro mimenonga you can do better. Bakal tamba fugu maktab nga deputy governor. No kura maktab anna connection LTS na connection rogogo maktab lenuko. Maktab nga deputy governor amazuna benga apaini jijiko bomiko talimati nga governor. Okay, ona nwateka yamba inge kushiko ono bigu panga anareke ka flash papako. Enu echingba ono bi paini LTS yo. Kenya jijiboro do oni pistron ka zakani. Okura afugo kino ane yeka pehe ana penga tebe miko ona mazaka ko. Gupai ona ya kunuka dawachi ko oni nazo gogo nyongungu national security yo kazakini jiko. Moni duka dawako nazaka ka wale kunuka dawachi ko mbejini ma. Yame kamuta homu kikaragatura ni jiropeli. Azande onto na full report krani kwa LTSan. Ogwa bora national security eje yo sambala ini jiboro oniki esejike ndujini paini jigini nyokin oniki funga report ukurosha anike kamanga ha aneka manga into details ogro ni governor abajangbako oni advise ka na pinyo mu Canada ku succeed chidu ilegbore ana franga fragment papakot pape ki pefara Mia franga tupa bada buwale tebe mko mina para fumbeli nga ko baira muye ko shoko chigile gbodule kumwengo gwa partner rweti uleni njeji concluding remark mine kambu hefu matia kufuka concluding remark anikibitirani ni kuroulu aneka maganisho bakale tambaye midu ninja gumeroni bapelengo bogura Abraham. Yeah, bakale tamba ogwa pape ke monena bodun konga kina bolengo and
uli naraninga Arcangelo apai. So muru nyenye king and gagunde zingoro ya kuche message ya refere ngame mini invite konga kuye kurongi shore, but he can't be bumko ya mayaf kome, he can't speak publicly. So gulengo guapa yani nos keshigunde kurogoro yo kamu penga rengo ya bombiko imeno gupame wa kakuperengo aborone ka frach papaha tik ali gupare yani ki yugu irenbinga ina nga irazire and ya danga aboro lingara jingi patere gulengo gu battle ana manga dagbatsirani so hana pelengo ningame gulengo dulere ana pehe ya rago gbene tioni kare wa miafrale ine birani ebi ina wotsirani nga critical bombiko ina daka jengi ni podo ana pehe and aninga aboro lingara ana expect kupangame oni dunga better than this barakasi do awrengo oni zono ku forani kwa akoro dari jogwani anali onodeke no patch ha oni dunayame anirigere on dunaya anirigere ina mumbili mongani te gulenga kura paikia and tinika sa aboro rago gbanitio no goni zogarago watadu gazogarago has individual watadu gazogarago ngaga political party rogo etinte tidu wa bogura na ino ni pehere ana expect bada bukudunga better and aborona vraka sana tiyo ngame wa SPLM ni kupangame monga the best ya zogoro mbata sagine yeyo na mo belewele so ogwane na bodunduko gure bonho ani angame generally nyomu mobili mo magbataka cha boro nyomu zogarago ngaga wala SPLM wala ayo chi magbataka roga boro bomko ruru paite baragu pamea daka pehe faza ndengame yigane mobili mo dulele ye yengo na ruru aboro kana hongo guyo kaduli kiti ikimanyi pawe na ngai chipa inanga political party igbian credit bare pagudo davora kana kubada budulele wa duko likitile pahongo gukakumanjana mezongo gupangame usana juba mbatano watadu ku inform juba mbatano te so hoduma ke bien ngame good jurisdiction ngaga state chiwali kasi du ngame ani yame kuchimwachi mina jirogo yo konga badago kakudunga governor and then gaka state ministers ogwabole kuduna sheyo na ogwaboro ogwapanga shia he wadunga vote belewe ya kuduka sheyo ogwaboro kakuni mwisunye no barugule kati mwengo tebomiko kupangame kuna kayena kana list and then on kwa jogu list ile kini fwe kujubayo ikituna ke screen gu list ile kinayo nikaya ginene ne angangate kijikurazile kimenye chilimoni ginene ne angangate so he dunga nene ya select wa boroni adunga ningo gini he ya manga haya and then chipopo kupangame when ka fu back position funinga mo kini do awle rogo maktabo nge big office mo ningo gini mon ka manga hate mon ka jete limate kana jubai yani ya from wele ya manga sunjete wele du manga ha mo manjigare kimangigare bura wele nga manga sunje kuchi ogu order ngagagu ina du yore gulenga gine manga ha wele sidungo gipa ana dilina ni dole ngagaji political situation du ku porani yone but guhe anaya kasazande na ninga please lironi yanyeki kaburu yengo na gene kumba pa kine pe foro mukundi zogoliro kuchiheya musana ningame ga benefit rogo yenga gine munga boro lingara gupama ye ka pe awore ferere gine he mini ka benefit rogo yo kasidungame political party mina join political party mi a joining go political party bomko gupangame chingba ngbatselete mina de ke big interest rogo yenga gine ogude bare gilande ho gine apane ka affectire vurugu political party le
Kasido awele ngame gi political party le naroga land be abor. Nyamo mi ajoini ngate. Kasido gi political party le na manga owa pa nika funga security fare. Otadu nika funga education fugi wule ya. Then gini monaka da mi support ene gini ndo so chidungo gwa ane do pangame kazakali ni yonga azande bomiko kaburu yenge yegba na kuragba kia foro gini ne nika mangawale guboroma ya gwapa ya peka foro guboro nika bari hindu kile sunguli gukitile apa kini aliate ho nika mangate ajapa aboro nika ipi lika apa kini majika maginga chirone gini pana mangate but lirani odwa katinyeki and then ogwapa animandu vuro ogwapa nga tong animandu vuro ogwapa nga gagin and dwa kan create gani security ka banda chirani bomko ka irembi banangara ni belwete agyapadu mabie national security mabie dule yazara bangli ya dulere beyond the borders tenga gayo ba ke na manga sunje rogoyo irogoyate boneka gbali arme Central Africa yo wori ki mi boro yembione ki bakana kimbo ni kijikina borgu kena ni kiga kindo adada wori ni aga kweni zanga borka zadani kina hotini ka dani nga kalasi gubore ma disappear ki dwali kini gbali na wori kini manyoru ko kini gungal rakba amina manga gyapanga ga national security ki mone bere fo kini gya borodu adwa pasi yo le ke je yo bere ya amina manga sunye. So tidungo gupa ananya kasalironi onani onigi chironi nani uru adada ogwa evidence do berani ogwa padu berani onagi hagia onantagi ogwa brodo ono biole onani gisombayo kini compare kuchigupa ya mangaha no uge raka wanya raka ogwa padu lele onidona ka jadi ha ho enika chinika daningame bro nzunzo election neye lenga gure bore du mbaro ni katunanga guburu wenegbere bara mine japadu ananje gi hane japadu lele so ani banda tirani ka borobu ndenga gupadu ini mohonga garengo dulele mudwa kamfrach papaha mo frach papaha zanga batechini bombiko gupanga omonka pegbaiga no gwapabele na mangarani boro yo game ogupa ngato ogupa ina manji konani ngame ngaka kufurangaya kakununga kafura rugo social media gwa padulele gulenga ina shigude kurogo koye gweni mi instead me peheg baiga kamipiara me ye ino ngame afura me amafura nga padule me apehe gipare do imi yone chini kamiongonga nani inike zatu kieki imile kuli bononi ke ino ote bononi ke jeji ne padu therefore guyanga darani yene ana roga ngachirani ne gini pani mangite na ana jianga ni kiapa karuga chirani chipabana kurabate gipa me apifron singa boru kipa na do panga aningare korogoyo ke sinjili duro goroyo kamu bunga rania mudwa kamu pehenga baiga chipopo gupangame bana kuragba ke pamanji aboro ino ngame gipadule anya wu nga ina threaten no kamu franga in the public ogwa padule yes. But there was no warrant. There's no active court proceeding. Namanga kasidungame mu prevent kupanga kafratu to social media or nadufu media kupangame ka protect that case. There's none of that. So therefore, it's an open ground. Mudwa kampegwe na mangaro no gwendu chepa paro na gini he na manga aboro zegino na baji he. Kapa manjirare me anaino ngame guboro no zero cha do wale gukezi ne manje chipa paro chi do wale iyi mino chipa pegi pa do le ka boro banga agunde chiro ya apai mudwa ka mufura ki pegwe ngare ngo fugaiga zegino kigi he and omunuka peheni izato inika gunda ngame wamuna mapeha wale nga ya srete no nga inika imo ki mi guri namora ki mi kumeno inika jo ro monoka pehe ki nyame jiborodu lere du na seretenino nga ini ikejoro kiji agomeno japadu lere therefore kapo manjirare me abursanani gura werenga instead mumama gunde krogonio bombiko ko gupare manji
zogino na banike no ngame felani dunojia pa ki imiko Grengo gupacha damu inihe ngame kaburu banga gunde chiro no gupanga kasrete no ngame ijipadure as long as there's no active court proceeding, there's no warranty ya kusheti popaka joro ikine kasrete no nga kamfuranga rogo social media ya. I disagree with that, but because there's no rogo njikoyo para kusai kasidungame muna court inanga court case. Therefore, yes, kamfuranga rogo social media for your own security. Bomiko gupamon ka pervos in a public area. They can use it against you in the court, but there's no active court proceeding. Nika maana me rogo trouble kamfura rogo social media. Njiko dungani and mudwa kamuhini kasidungame borosretene mopehe public filani kiyombuni neli money jemu dungani mudoka mubagunde achini ngame filani threaten chipapa wa gidulere ngani ya foronge kama furanga ya bombiko gupadu chini chidu wale chini ka bakana gunde chini bombiko kani manjiro no gupani ya threaten na nene wala ka pom manjiro areme zagino na banika ya okay apaya nyame giborore na that means giboredu. Then lingara na bahanike binga giborore do aware nga the problem. Okay, muma create enemy aware kutini muma create enemy the entire community nga giborore dunga gipadure. That's what I mumanji gupanga nene mudwa kamufura kipegare ngo baiga for aboro ka borosrete ngaro because hoduma ka runinga kumbaki ni anja ka fura ka onkapaye hoduma ka runinga kumba mukuduna garani lichipo kupanga ka pegwe duro goroyo anyo kupanga ngame boro yeke ka fogunde foro kini gunde siro kini yaka mfuranga ya because of this and that ino kupanga gupaya mangahare nchiro gonjiko yote. Therefore inada ka threaten ka silence ro mo ongo kam furanga chipo gupare ya bambiko kupanga me gunde nyero goroyo but mungarenga rogoyo wenanga bawuli ke podunga mu mawuli ka pa mungarenga rogoyo nyinye kibi kupangame advantage kina kama mwenye kasiduka game duye ka play ani play gu game ngane bamba the good thing ngame mun mako kida gu audio le fulani kan play gu audio le walete we are keeping it as a reserve and a reserve here for next time. So ogwa pamuni pekena about dun korogoyo and imagine this it has all the details kapa munjirare me anaka kusanga baiga kimwe hengame waya threaten apa this is the audio gufugo ko kwa pehe chiduware gulenga gupamera ka pe bina danga ka play hete ani mbaye pabana koragba will keep it in the file tamba. So tamba in front nduko oguro nebirani sorry animaja bangare go 2 hours but Gane a podungo wapana face run. It doesn't matter an average per 10 hours. Gane aniduna benefit rogoyo and then anidunika ka asa de keino gini podu rembe ka kena aliapa na kena zali da frani nuko so bakari tamba froni wene uruna wene yurufo baboro na wene yusofo baboro na jenga awale sido bakari tamba froni nuko anaka bicherani bere